짜라고 이렇게 해도 이게 못 빼서서 이게 빼서냐 여기 더블티 포리 쳐라 이 양을 이거 해야 됩니다. 더블티 포리 나가는 거야. 누군데 이제 콕콕 비우고 된다고 예 야수 뿌려 그래 너무 많이 해야 돼 어디 거기 이 하려고 그렇지. 모티베이션. और वेलिंगटन अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग चार्ल्स को अंततः सन 1976 में गिरफ्तार किया गया जब उसने दिल्ली के विक्रम होटल में फ्रेंच पर्यटकों को उनका 그게 엄청 비싸죠. 얼마 될지 해도 모르고